olaram dərdə həmdən səni görəndən saçlarıma düşəndən səni qəmli görəndən ürəyimi üzərgən. Alo, hardasan sen? Neymiş sen hal diye? Ne olur? Teyzeyle eve gel. Evet, uşaktan haberim var. Ne uşak? Uşak, uşak. Teyzeyle eve üzerime çaktı. Değil uşak. Canım için değil uşak. Çakrakakiden giras, fışkamiden giras, ayavrufu canına, arakçakiden giras, sendekakiden giras, fışkamiden giras, ayavrufu canına, arakçakiden giras. Mirevi ay mirevi, cilvakunan mirevi, mirevi ay mirevi, cilvakunan mirevi, cilvakunan cebuşan, andakunan mirevi, cilvakunan cebuşan, andakunan mirevi, çakrakakiden giras, fışkamiden giras, ayavrufu canına. Uşağa ne olur? Ne olacak? Bu soğukta uşağın deyir ki düşürəm həyətə. Hadi. Ben buna bir hamama getireceğim sen.